الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasisin kami hatiranan, alhamdulillah, yarinay sab kita niyo karilan waktu, sintuan na to Rabbul Alamin. Amuin umawa sin bahagi na to, dahil ha mga nikmat sa lagbo-lagbo dirihilan niya, labi luwa na bang nato naurul madtumadtuin karidaan niya rihalaw man sing gumiini, natantuway na pagduwarwa, marawhat na to, iangan na to kasanangan dito adlaw akhirat. Nandiyan niya rin ako magpalugay, pagkaya rin na in guru mulia guru kalasahan, amin tagsuko sin waktu pagpatunto mabiyayaon, tukbal ko na siya katok tanyong patang, wairun narwain din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi yatawalla as-sa'imin al-muttaqin as-sabirin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. بيده الأمر وله الحكم وهو أحكم الحاكمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وصلى اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawiaksahan. Pangadjian taniw bago kablal iftar. Umatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Ada punim pengajian gana piatud namu maun padarat sing kamu ayat ha suratus Syams. Ayat hikasiam Apalman sinallahu ta'ala qad aflaha man zakkaha. Sa bunal tuod palman si maha suci maha tinggi
Siyapahan niya nakamataon. Sa bunal-bunal tuod. Tatap halawang paruntungan. Paruntungan dunya. Iban paruntungan adlaw kana. Indasyo sila yan. Mga bariman usog. Iban bariman babay. May tayad to sila halawang paruntungan. Kalna lianuan nila. Injasyad nila, iban sinyawalihan nila, sin paglano, kabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, ingkatan bulan, diaak kita niyo sinallahu ta'ala maglano. Bang wala na to napakay. In paglano kabayaan sintuhan habulan 5 bay. Ulong iwan lasa sinallahu ta'ala ha ummat ini. Pinian silahang kabulan. Maglano. Agarun nila in paglano kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingkatan bulan 5 wayway sila naglano. Akutika, magad na sila riha bulan ini. Maglano, kakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In sila yan, anugharaan sinallahu ta'ala kaampunan. Mga anak ka po, makasusa, wala na nasusa yung tao. Di pa kayong sintawin paglano kabayaan sintuhan. Na, manjakka nafsahu bil imani wat tauhid kad aflah. Hisiu-siu imanu siya. Lianuan niya. Injasad niya, lianuan niya, inyawalihan niya, lianuan niya, in atay niya, sin pag-iman sa bunal, sin panauhid sa bunal, parman sinallahu ta'ala kad aflah. Nagparuntungan siya hadunya, iban magparuntungan siya adlaw kana. Mga anak ka po, dahil kita niyo hadarat sintuhan malano. Piyakari kita niyo sinallahu ta'ala padunya, pinian kita niyo malano. Malano pagkaon, malano pag-inom, malano paghulaan. Bang nato iyara din bihad turagbus. Kad aflah. Sa bunal tuod parman sinallahu ta'ala. Halawon siya paruntungan, hakabuhi iwan nakamatay. Asabab sin paglano. Kalasahan si mahasut si mahatinggi. Inipon niya malano. Mga tuan, bang wala nakita niyo nakapaglano. Wala na to nausalin panya pipaglalano kabayaan sintuhan. Sabab in lanuin ni hantara na to iwan sintuhan, bukun hantara na to magkahi. Ang pabang na to piyakay. In paglano kabayaan sintuhan, malano kita ni hadarat sintuhan. Amo natin lano. Hantara na to magkahi. Aung karayawan na to hadarat sintuhan, aung karayawan na to hantara na to magkain. Ini karwa. Wa man zakka nafsahu bi ta'atillahi wa ibadatihi
faqad aflah. Isiyu-siyu manusia. Lianuan niya ang ginhawabaran niya. Sin pagtaat sa bunal pa Allah Ta'ala. Sin pagibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tertentu iagad niya ang kabayaan sin Tuhan. Faqad faza fid dunya wal akhirah. Parman si mahasut si mahatinggi, in sila yan halawang paruntungan dunya, iwan paruntungan hadlaw akhirat. Ini katu, wa man takhara nafsahu min danasil ma'asi wal maharim wal junub, faqad aflah. Isiusi manusia siutsi niya. Daing halummi, lummi pagmaksiat, lummi haram, lummi singkatan dosa. Insya yan. Kalasahan siya sin dunya, daing nga dunya sambil paadlaw akhirat. Mga anak apo at tiranan, jakpat imanu siya nakaabot sa bulan Ramadan. May tayad to. Sabab sinaun dirihilan sin Allah Ta'ala kanila. Tamba manamba, misan nila wala na piyag lagi, indirihilan sin Tuhan narugaing bulan. Asabab sin ulung sin Allah Ta'ala kanila. Hasabab sinla sa kanila, di kabayaan sin Tuhan ng kumangi, sila riha dunya, iwan masiksa, sila adlaw kana. Anugharaan sila sin Allah Ta'ala riha bulan Ramadan. In bulan Ramadan, musimut ta'ati wal ibadah. Musim hipagtataati wan hipag-ibadat. In kamaasan tanyo, harimba, mag-uuma, iingat nila yung musim, pag-uma. May tayad to, sabab didto marayaw. Didto marayaw in tumbu-tumbuhan niya, imbungan niya, in katanta ni tanong murid to. Sarayaw-rayaw hitanum, sarayaw-rayaw bunga, sarayaw-rayaw hampit sin manusia. Nabangin manusia nagtanum, bukon siya hamusim. Mga anak po, kalugian hindumatong kami. Imbulan Ramadan ini musim pagtaat, musim pagibadat, pihakuyag sin Allah Ta'ala in ummat tinapusan, ummat sinjunjungan alayhi salatu wassalam, dihilan sila karayawan, hibuk-buk kanila in karayawan, wala kiarhila ummat na kauna. Na insugpat sin ayat, wakad khaba man dassaha. Sa bunal tuod parman sin Allah Ta'ala naluhi. Iwan nahina. Iwan kimangi. In kabuhi niya hadunya iwan hadlaw akhirat. Naita. Aw ka'anafsahu bitahluka. Aw ka'anafsahu bilpujuri wal maasi. Naita yadto. Nalugi siya, iwan na hina siya, hakabuhi iwan na dunya, sabab tilakbo niya, ingin hawabaran niya, paka kabinsya na kaniya, hakabuhi iwan hakamatay. Nagdaruha ka siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagmaksiyat siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lummi
Antara niya iban sintuhan niya, misan pa siya malano, antara nila magkahi. Mga anak ka po, lilingon na to marayaw, ingin hawabaran na to. Aula-aula lilingon taniw marayaw, hawin hawabaran na to. Pangatayan na to. Suara na to. Iwan hiwal simpito ang gauta baran na to. Nakapangasubo im mga sahabat sin Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to sila panagnaan nag-ibadat habulan Ramadan. Unin pangasubukan niya, Abdalul A'mal. Unuin sa rayaw-rayaw amalan habulan Ramadan. Mga anak po, bukon in sa rayaw-rayaw amalan habulan Ramadan, magparayaw simbubukaan, magparayaw simpagsasahulan. Sarawa, in sa rayaw-rayaw aamalan, habulan Ramadan, kakuyagan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan malano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikaisa. Al-istighfaru wat taubah. Mangayo siya kaampunan iwan kamaapan patuhan. Iwan hiundong niya na. Jumanji na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hinang mangi, di niya na hinangon magbalik. Bang mabihad tindagbos sininang niya, dahil nga kalapal niya, during nga pag-ibadat niya yadto. Liamud na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala rin, ang mga ipon niya, yung ummat sin Nabi kay napusan, iampun na indusan niya. Balikan na to mga anak po. Al-istighfaru at taubah. Mangayo kita niyo kaampunan iwan kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinduman iwan yadlawan. Hirihil ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangasubuin Allah ta'ala rum adlawi siyum mamaya, siyum mawaya mangayo, dihilan ko siya. Siyum mawaya mangayo, ampunan ko siya. Mga anak po, lumamud na kita niyo. Sakawain lamud taniyo, bukon himinang kita niyo kanya-kanya sumagawa, suway aun singuran na to. In singuran na to. Mangayo kaampunan, iwan, magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aming pagtawat. Hindu sintuhan pa Nabi. Hindu sin Nabi pa mga sahabat niya, piyakay na si mga sahabat niya, urulun na to ito. Uno yan mga anak po, an-nadamatul kubra. Pagtawat sa lago-lago, ipagsusun mo na. Ipagsusun mo na, inahinang mo, do sa tudyo patuhan, do sa siwi-siwi, ahula-ahula na do sa rakula. Ing sa barang do sa asiwi, lummi.
Insa barang dosa, dakula, sa lumi-lumi. Limummi na kau hakaywanan bulan, wala mo piyakay, uuhon na to, na imbaran na to, pakayon na to na rin. Piyakay man si mga sahabat timbihad turagbos. Nakahuna-huna sila, marayaw. Nakaangan-angan sila sa rayaw-rayaw. Sambil, kaya kabtangan nila. Kiabtang nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang ingkatan bulan mawiya na sindayaw simbulan Ramadan. Mga anak po, balikan na to sa rayaw-rayaw hinang. Antara na to, iwan sintuhan na to. Al-istighfar wa taubah. Sa rayaw-rayaw hinang, antara na to, magkahi. Magampun, iwan magmaaf. Bang na to yan mahinang, afdalul a'mal, nakahinang kita niusin sa rayaw-rayaw hinang. Bang na to yan nahinang, an-najatu wassalamatu fiddarain. Nasalamat kita niyo. Nakapas kita niyo. Dahil nga at katan tatandasan dunya. Iwan anugaraan kita niyo sinallahu ta'ala. Karayawan haadlaw kanakana. Amuyad to mga anak po ini kaisa. Ini karwa. Sa rayaw-rayaw amalan na to. Hakatan bulan, hakatan adlaw, hakatan doon, aula-aula amalan na to bulan Ramadan. Kasratut taati wal ibadah. Pataurun na to yung pagtaat na to patuha. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Pagtaatan na to yung Tuhan na to. Ayaw na to na pagtaatan ng kabayaan na to, iwan kabayaan siniwan na to, sa kawaing kita niyo katanta. Habulan ini, magtaayon na kita niyo magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, hapagbuka sadya. Ukaban niyo, iwan kitaan yung pagbuka, sinamakkatul mukarrama, iwan na Madinatul Munawwara. Bang biyadiin sila imalup sim pagbubukaan. Dugaing-dugaing hula, dugaing-dugaing bangsa, dugaing-dugaing lupa. Hangka waktu sila. Hangka pananaman sila. Hangka maksud sila. Alhamdulillah katandunya sambil marikatu biadaha. Ang tima udim pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala nikmatun kubra. Nadawhat niya in nikmat sa lagu-lagu. Maita, sabab amuad tuwing vision, iwan mission, sing kabuhi niya magtaat, iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Illatu wujud. In sabab sim pagpapanjari sintuhan kanya, bukun siya piapanjari akarun ng kabayaan niya, sakawa piapanjari siya sintuhan, aun atulan akarun niya, kabayaan sinallahu ta'ala, bukun kabayaan niya. Mga anak po, in pagtaat iwan pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ipaghalulay sim problem. Ipaghalulay sim kasusahan. Matawad mano siya nasususari at dunya ini.
Impiyag kasusahan dunya. Mahita yadto sababin ihalop sing kamatauran manusia pagdunya. Yalingkatan sila silingkat dunya iatod simmata. Ada punim magtaat pa Allah Ta'ala iwan magibadat. Yalingkatan sila hatay pamarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inbunga niya, pagatod nila, kalingkatan sila simpagpapanjari sin Tuhan, simbiyay ta kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga silingkat sin pagtaat iwan pagibadat halawm sin jantong nila. Katan kanabihan iwan karasulan, amo at timpia sampay nila. Dahil nga sabab yan, aun janji sintuhan kanila. Uno'y janji sintuhan kanila yan, wa inna lanansuru rusulana. Parman sinallahu ta'ala kami, in mananabang, in tumatabang, ang mga naraak na mo nabi iban rasul. Wallazina amanu ma'ah. Iban, sim mga sila bariman miyagad kanila. Mga anak ka po, janji yan to sinallahu ta'ala. Bang nagtabangin tao iban tao simanyang sila. Labing sanyang bangin tao natabang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab siya impunan si mananabang, sabab siya impunan sin tatabangan. Bangaon tao na nabang hatao, ampa siya tao marayaw, bunga sing pagtaat niya, iwan pagibadat niya pa Allah Ta'ala. May tayad to. Hikasulga sindayahan im miskin. Hikasulga sim miskin indayahan. Apabila sila miyagad, nagtaayon, nagtaat iwan nagibadat pa Allah Ta'ala. Di sumanyang indayahan bangoy miskin. Di da sumanyang miskin isa bangoy rundayahan. Nakuno sila yan sumanyang pagtaat iwan pagibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hamasa na to ini. Nagsaliing kaya na naman si miskin iwan sindayahan. Uno yan yung kaya na naman nila magad sing kabayaan sintuhan. Kakausan tuwi si miskin magada kabayaan sintuhan. Kakausan da tuwi sindayahan magada kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ati Allah wa ati'ur rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Hisiyusin nagtaat. Patuhan niya, iagad niya, yung kabayaan sintuhan niya. Iban piyagtaatan niya, inaraak sintuhan maun ka niya. Paruntungan dunya, iban paruntungan adlaw akhir. Habulan ini. Ulung sinallahu ta'ala, harayahan, ulung sinallahu ta'ala, habiskin, ulung sinallahu ta'ala hanakura, ulung sinallahu ta'ala hatindog haraayat, ulung sinallahu ta'ala saplag. Papagtaatun sila, biyasin pagtaat nila habulan Ramadan ini, nag-agad-agad si mandal hapdi, nag-agad-agad si mandal uhaw, nag-agad-agad hawaktu, tumagad sinwaktu pagbuhok. Mga anak ka po,
Bang niya na hinangin bihad turakbus, afdalul a'mal. Bainahu wa bainallah. Nahinang niya insarayaw-rayaw hinang. Antara niya iwan sintuhan niya. Di magkakunahanin Tuhan niya karayawan daing kaniya. Siya im magkakunahan karayawan hatuhan niya. Hadunya ini iwan hadlaw kana. Nikmat sa lagu-lagu. In pagtaat iwan pag-ibadat. In lawan niya, wa may ya'sillah. Hisiyusuin tawri mag-ibadat, magtaat pa Allah Ta'ala. Faqad dhalla dalalan ba'ida. Sa bunal tuod, malawong na siya sinlawong, makalayo na siya, na siya mabaya magbalik. Di na siya mabaya magbalik pa karayawan, misan kaingatan niya karayawan. Inambuok ayat, faqad dhalla dalalan mubina. Malawong na siya sinlawong sa mata-mata matampal. Kaya ingatan niya na lawong dusmugon. Kaya ingatan niya na mangi dusmugon. Maita, wala naruning pagtaat, wala naruning pagibadat pa Allah Ta'ala. Habulan ini kaya tatasan si mga tao. Di sila tumapok. Manita ito rin tumapok, sabab kikita na sila. Papangan nalun kita ni umarayaw sin Allah Ta'ala. Hakatan bulan biya dahad to. Dahil nga sabab yan, in bulan ini. Musim. Tanuman in pagtaat marayaw. Tanuman in pagibadat marayaw. Igan na in pagmaksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampakaw makalamud. Haparuntungan dunya, ibang paruntungan hadlaw akhirat. Ini katu. Kasratul jikr. Pataura im pagjikir mo patuhan habulan ini. Wala na kau nakajikir marayaw habulan 5 bay. Ligap kau, sasaw kau. Kaulungan da kau sin Allah Ta'ala. Balik saja. Wala mo siyang baging baita sintuha nakatan bulan. Ya ayyuhallazina amanu ujkurullaha jikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya wag sintuhan ng bariman usugi wang bariman babae. Panumtum kamu patuhan. Pagjikir kamu patuhan, unim panumtum yan, unim pagjikir yan, tiyo-tiyo. Jikran kasira sa taud-taud. Makalisu di, may tadi makalisu, inhambuok karayawan. Ang pamuiyaga ding kabayaan sintuhan, magdihil pahalain Tuhan hangpo. Inambuk karayawan, bang mo iagad tuod. Yung kabayaan sintuhan, wala mo na liamukan, wala mo na iayaran, liamuran sing kabayaan mo. Inambuk karayawan, magdihilin Allah Ta'ala, 700 karayawan. Haru kayong bulan, di habulan ini. Inambuk karayawan, magdihil na intuhan, pahala sunnat. In pahala sunnat, dihilan na sintuhan, pahala, hambuk wajib. In hambuk wajib, dihilan na sintuhan, pahala, kapituan wajib. Karuun kau simbihan, makainu-inu, kaya karun tao. Ngayon kanin tarawin nila, way palisag siya mubos na.
kaya karo sindum, kaya karo sinadlaw. Yung mga ibantan yung mga hula dugay, way pagtug nila sindum, kunda sila kaya karo sinadlaw. Matugda sila tunga adlaw. Maita, di sila makananam karo sabab sin dayaw. Sabab simbiyay ta kanila sintuambang mumahinang inining karayawan ini. Dahil nga sabab yadto, di sila datungan karo, misan sila datungan karo, karo na magproblema ibang karo. Di niya ta uraning karo. Di niya kananamaning karo sabab simbiyay ta sintuhan panabi. Hirihil haumat ining karayawan, wala di hilaumat na kauna. Di niya kananamaning karo, ing kananaman niya, dirihilan sintuhan, tutong basan, sabab day Ramadan. Si karo ada kalalaw na rin na ako makaabot sin susungon. Ay na Ramadan yung biyahon para yaon niya. Jikran kasira, bukratan wa asila, patauran niyo yung pagjikir niyo. Makita, kakuyakan sintuhan yung magjikir. Adjakirin Allah kasiran wa jakiran. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Inbang sa usog makusog magjikir patuhan. Iban babae. Aun laong tiyatara makanila sintuhan, aun siya sadya kanila sintuhan. Misan hat magbukay nilang sintuhan, aun ni para na mo matun, ikaw to kuyakan ka. Imita ko kuyakan. Sinaw ni para. Sakali kuyakan kau sin hatao, patauri kau kuyakan sindeng hatuhan harap paipon niya. Imbar iman makuyag sila ito. A'addallahu lahum maghfiratan. Yasaddiyahan sila sinallahu ta'ala kaampunan. Uning kaampunan tiyatara makanila yan. Yubaddilullahu syai'atihim hasanat. Yampun pendusa nila. Indusa nila yad tubiak lagbubud. In lagbubud yad tudo sa gantian na pakarayawan bud. Dahil nga sabab yan, di sila karoon. Sababing kaya kanal nila, ini-imagine nila, iniuna-una nila, dirihilan sintuhan, dihirihil harukayng bulan, dirahabulan ini, hirihil sindum, hirihil sinadlaw. Luhay tuwan. Nangasubuin mga sahabat, ya Rasulallah, yung kataan jikiri ni marayaw, naunuto din marayaw. Qiraatul Quran. Magbasa sing Quran, timap pa yung mga taon, magbabasa sing Quran. Kaya nga sababihan mga anak kapo, pagbalik-balikan na to, ay natulog pasun. Pagpakaro kaw magbasa Quran, pagpakaro kaw magjikir patuhan, pagpakaro kaw, pagpalaul kaw, para kala dihilan sintuhan karayawan. Apil adlaw na kita, pag sayo taway na. Isiyo-siyoin miyas sa sing Quran, sindu umiwan sinadlaw. Paagaroon siya sintuhan na uno, hadarajat si malaikat. Ma'as saparatil kiramil bararah.
nakalamod siya darajat si malaikat. May tay malaikat, nagjikir siya, nagjijikir. Ngayon siya nagjikir na siya. Way pagkaon niya, way pag-inom niya, nakalamod siya pilang kadya, madarajat si malaikat. Inway pa po siya, nakalalamod siya, darajat si mga tao. Di ta nakaingatan, mangindasyo, yung kialamuran niya. Bulan Ramadan ini, bang niya bias sa Quran. Akadar kakausan niya, ayaw isab siya magtuyo. Pialamod na siya sintuhan. Ma'as saparatil kiramil barara. Wala niya piagabbo. Wala niya piagmalaki long simbata bihawon sa kawa. Lilla katantan. Tabangun siya kabuhi niya iwan nakamatay. Way makatabangun uno. Tabangun siya simpagbasan niya sing Quran. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafi'an li ashabi. Mga anak ka po. Magdaratong-datong kita niyo. Ipagsuko na to pa Allah Ta'ala nakabot kita niyo simmasay ni. Ikaruwa biyayta sinabi. Tumapaat kay mo, tumabang kay mo, hakabuhi mo, aula-aula, kamatay mo. Afsiyam, pagpuasa. Kaya sabi, ang parayawin doa yan. Parayawa pagbasa mo sing Quran, parayawa pagpuasa mo, indwaya mangayo kapatut-patuhan, utuhan na mo, dili kami kapatut, sa paatun na mo inipon mo yaon, sabab siyan dalaning karu, siyan dalaning uhaw, magbasa sing kalam mo. Siyan dalanin uhaw, siyan dalanin apdi, siyan dalanin katantan, miyagad sing kabayaan mo, as-sawmuli wa ana azibi. Sayan tuan. Na, uno pembieta, matao din ni, sa last, as-salawatul khams. Baugbugi marayaw insang bahayang makalimahang karumang kadlaw. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, insang bahayang makalimahang karumang kadlaw, kapara, nakiparat na indusan niya. Wal jum'atu ilal jum'ati kapara. Insang bahayang niya jumaat, pambuk jumaat, tinautan niya tunakiparatin dosa niya. Wa ramadanu ila ramadan. In pagpuasa niya sin Ramadan ini, 2025, biyaon? Pa 25 kadto. Yampun na sintuhan indusan niya, tumagawa, bang mayan siyari makahinang sinhinang dusa alam. Ijad tunibatil kabay. Amo yan mga anak kapo, imbiyay ta kato tanyo, sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Mahuli na dito. Aumpiya kuyag kato tanyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta sinambuk sahabat. Awalu khutbati. Panagnaan khutbah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khatabaha yawma an dakhala al-Madinatul Munawwarah. Yutba niya hawakto naglain siya ring Makkatul Mukarrama harap pa Madinatul Munawwarah pagdatong niya imutba siya.
Kunin hutba niya. Ayuhan nas. Mga kamu manusia. Siya mo niya. Kunin hutba niya yan. Si Kaisa. Afsus salama bainakum. Pasaplakan niyo insalam. Hantara niyo magkahi. May tunin hati sin salam. In hati sin salam, way paglingog, way pagambulda, way pagastul, in katanyad to pagkasi iwang paglasa. Bang nagdakin na bihakatan bulan, hakatan adlaw, ipapatao da bulan Ramadan ini. Afsus salama bainakum. Aun taw magyan, misa nakulong na si malam, wala da ko siyang bag. Salama ra, patawra ra, aula-ulama sa ini. Si mipug akulong, niya si alam ko, wala si mambag. Bukon makasipug kay mo, ikawin taugan arul. Dubulon sintuhaning karayawan kay mo. Wala kau nasipog patao, wala kau nasipog patuhan, sa umarawa, nasipog sa jakaw pangadatan niyo. Way rapus kapusan, kapaiddahan yung pangadatan, so way iig na. Bangkaw si malam, wala kau si ambag. Usog marayaw kau patuhan, sambakunda kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di may tayad to. Iagad mo yung kabayaan niya, bukon mo na iagad yung kabayaan mo, long murid na sa akong sambako, hindi na ako sumalam. Ayaw, agara yung kabayaan sintuhan mo. Ito mga anak po. Mulan Ramadan ini, salam. Ipagkakasilasa, ipagmamaap-maapi, ipag-ampuni-ampuni. Ini karwa at imut taam pagpasaw kamu sin pagkaon niyo, pagpasaw kamu sin rijiki niyo. Ajwadun nas fil khair. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarayaw-rayaw manusia magmura amunin nabi. Makusog siya magmura hakatan bulan sa kawa piakusog niyang pagmura niya bulan Ramadan. Alhamdulillah masa nato ini kita nato. Mataud iwan nato, mataud pagkahin nato, yan magpabubuka. Yan maghatod bubukaan. Alamat. In pagkasi iwan paglasa. At imutaam, pagpajamu kau bang kau makakao. Pagmura kau, marayawin magmura kabuhi dahil sinakamatay. At imutaam, pagpajamu kau, misanda kuman, uno-uno na. Ini kato, khutbah niya, layyinul kalam. Ay kamu magbisara, imbisara makaslah. Paman sinallahu ta'ala mga bariman, wa qulu linnasi husna, wa qulu kaulan sadida. Ini pagkabtang niyo, kabtangan marayaw sadya. Nahauno na to kaba kaning kabtangan marayaw, aminda akan sintuhan. Pagkabtang kau marayaw, papagkahimu bariman, pagkabtang kau marayaw, papagkahimu muslim, iban pagkabtang kau marayaw sa barang si manusia pagkahimu. Bukun ha muslim sadya, bukun ha bariman sadya.
Wa qulu linnasi husna. Firman sinallahu ta'ala, pamungan niyo, paglapal kamu, sinlapal, kabayaan sintuhan, saplag pakatan manusia. May tayad to. Long na biya, lain-lainim kabtangan niya yaon. Biya kabtangan nabi, bukun kabtangan niya. Ipaginu-inu niya. Sababing kabtangan niya, kabtangan lamukot, kabtangan tiyali niya. Ang paindiungog niya, di ngayad to, kabtangan sinnabi. Hadis. Ang paindiungog niya rin dito, parman sintuhan. Kau yan mga tuhan, na layinul kalam. Ay ikaw manggaga, ay ikaw maggalit, ay ikaw maninggad, ay ikaw mamungmung. Wa ija khatabahumul jahiluna qalu salama. Bangkaw sarahan bukun marayaw. Ay mo samba ka bukun day sa marayaw. Inisambag mo, insasambakan mo kaniya. Masalamat siya rin amangi, masalamat na kausap din amangi. Bang mo siya rin na masambag, hundong nahadya ka. Bang mo siya masambag, sasambakan, makabak, pahala, insimambag, iwansin, nagkabtangan niya to. Bang di, naimbeta kato sintuhan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siyusim matan bariman nain bisarahanim marayaw. Bang way na bisara mo marayaw, hundong nakaw. Induayad to bisara mo marayaw, in wala na kaw misara, marayaw rakaw. Bihan mga tuan, mga barima. Na, uno pembiyay kato taniw, hikaupat, wasilul arham. Ay niyo pagbugtuain parsugpatan sin mag-asukampong, maghangkar unuduhat. Maksud niya, ay kamu magsagga. Ay kamu magambulda. Ay niubugto ay pagkasilasan niyo. Na nabugto na simpila bulan, pag-abot mari para madanin ni, sugpatan niyo na. May tayad to. Man wasalahu wasalto, waman kataahu kata'to. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyusin tao sugpatun niya in pagkasilasa, sugpatin Tuhan kani. Aun koneksyon niya pa Tuhan. Na isiyusin tao bugtuon niya in pagkasilasa, nibugto na siya. Tuhan, namisan na kau bukun bugto pa tao. May taon sulga sin tao, aun langit sin tao. Aung kawasa sintaw, ang kawasan niya, tini da. Say mahakawasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Paukuton na to na rin, wang nabugto, sugpaton na to na. Bang wala nabugto, paukuton na to na. Naita. Di pasurun sulga sinallahu ta'ala ingkati'un rahim. La yadkhulul jannata qati'un. Di siya pasurun sintuhan sulga. Mga anak ka po. Uuhon na to. Sumud kita niyo pakarayawan. Hawulan ini sindu miwan sinadlaw. Ini kalima hutba sinjunjungan alaih salatu wassalam.
Wasallu bil-layli wan-nasi niyam. Sambahayang kamu sindung. Amuin tao natutug na. Uno yan tuhan tahajud. Aon din nga mga sahabat, wala nila nabugtoy sa bahayang tahajud. Misan sila musafir. Nawala na kau nakatahajud, pagtulak-tulakan kau. Iwan bukon kau pagtulak-tulakan, sabab sin nasasasaw kau, sabab sin naliligap kau. Tagnain ari Ramadan ini sambil pa Ramadan susungon. Sambahayang nakausindum intao natutug. Hantara mo, duara kamu iwan sintuhan. Bang mo yan hinang imbihan dagbos, maigin to hawaran mo. Ikaisa, maigin takabur. Uy, may ta maig. Sabab, di ta mo patuhan, wala kau kita sintao, wala kau riungog sintao, hantara mo rewan sintuhan mo. Ikarua, maigin pagriya. Amin, pagpakita-kita hataw. May tayad tumaig sa wabiyay ta mo hantara mo iwan sintuhan mo, way nakarungog kay mo, way nakakita kay mo. Ikato, maigdaing kay min sumah. Magparungog-dungog, din siya yaon tao ganarol, tao marayaw. Maig na yadto. Bang naigin to yadto. Tay maun mo na indeng hatuhan, di mo na tay maun indeng kay mo, di mo na tay maun indeng kanila, di mo na tay maun indeng ay siyo-siyo, hambuk den tay maun mo, amura indeng Allah Ta'ala, piyahatod niya hakahinapusan Nabi Iwan Rasul. Yadto mga anak po. Nabang muna hinangin yadto, amin nasabutan no yadto limain taod niya. Tadkhulul jannata bisalam. Pasurun kau sin Allah Ta'ala surga. Alahum kasajahitraan. Welcome kau sin datungan. Bukunin mag-welcome kay mo tao. Salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Kunin sabut wa ni'ma ajrul amilin. Mga anak po, bangmayan kita niyo, makalamu da mga sila. Yabut sin Allah Ta'ala yung karayawan, iwan siyabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo in karayawan nila. Kahinapusan, aun beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo, bang nato mapalihala, kalasahan kita niyo sintuhan, iwan palasahun sintuhan katutan niyo kataan pia panjari. Uno yan tuhan. At tawakkuf ala ma la yuhibbullah wa yarda. Ingkatan di kabayaan sintuhan, di kalasahan sintuhan, iwan sin nabi niya istap na. Wala na to na istap, wala na istap si Manu siya ruwang adlaw, ruwang bulan, istap na rin di. Bang aundan lalabayan, biyay ta na rito istap ang pakaulimi mo. Duwain tukuran mo. Ma-aksidin ka, sabab lungag dito. Iwan, staggaon ko simpulis. May ta, biumutangan istap, di ka umundong.
hundungan na sinatay mo, hundungan na sinsuara mo, hundungan na sinkatan mabaran mo, in katahan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalasahan niya nakawa kabuhi, iwan kalasahan niya nakawa kamata. Hikarwa, al-yaqinu tam wal ikhlasu tam. Hipua inatay mo sin ka-ikhlas. Nagtarawi kaw ikhlas. Ingkatan hinangdaakan kay mo sintuhan day nga sunnat pawajib. Pag-ihlas kaw, iwan yakin ta. Jukob, perfect in iniyakin mo. In pag-ihlas mo, jukob. Ini kato, anta isya ma'al Qur'anil Karim. Para yawa. In ikaw hantara mo iwan sin Quran. Unungi ing kabayaan sintuhan biyayta sintuhan pa nabi tungod pa Quran. Dumiwan sinadlaw. Maita al-Quranu winan la pakra. Ing Quran bang mo iyakad? Pagdaya, di na kaw mamiskin. Namura-murahan mga anak po. Piabot na yung wakto, pagtaayunan na to, ing kabayaan sintuhan, uuhon na to, imbaran na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukon na to, napakaroon na to, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tubtub na rin to, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.